Ćao prijatelji, jeste za male premium sadržaja? Daj, frende, nemoj me jebat, odvratan si. Vrni mi kameru, jedva sam to narikao. Odvratan si! Puči jajca, pak nikak ti ne pašam pičku materinu. Daj, dolazi sim. Ma jebe mi se više za to sranje. Dolazi sim da im velimo novost, nema drkat. Ko je? Ovak, prvo budemo držati ovo sranje što kraće moguće. Prebacujemo video na premium. Stani. Prije nego me svi zjebete u šupenaru da sam sebično govno, slušajte do kraja. Aha, daleko od toga da više nama izbacivali regularne videe. Videi bu i dalje izlazili i svi bu i mogli pogledati, ali dajme i novi kontent koji bude izlazio minimalno jedan put mesečno. I košta 3 eura i 99 centi, takozvani NIS P2. Da, ima i NIS P1 koji ima 6 membera koje nikad nisam pozdravio. Tako da ono, zato me morate jebat. Znači NIS P1 je regularan plan, NIS P2 ti donosi bonus sadržaj. I moram te ne pitaj me o imenima, nema više kreativnosti. Ovdje u pičku materinu, boli me kurac, dobre bude. Uglavnom, taj dodatni kontent bude doslovno dodatni. Znači, ne postoji nigde na internetu osim na NIS P2. Kako retardirano zvuči NIS P2, bok te mozo. Tako, znači to ne bude Joža Kor ili neko reciklirano sranje, nego pravi kontent. A i koji ti je dati 4 eura za dodatno jebačinu od video? Pak to je meni od kutija čikov, najte me jebati, dajte mi peneze. Dobro, stari, smiri nerve, izmjeri tlak. Kad si zadnji put mjeril tlak? Ne znam, idem sad. Jebata, koja krepam. Joj, pak nevoljno tak mlad krepa u pičku strininu. Brže, daj mi je tlakomjer. Blaženka! Alo, daj mi je tlakomjer u pizne strinine. Daj krepavam, daj mi nekle, daj mi pijaču. Ma jebeš tlakomjer, daj mi Da, jako to je u principu sve. Za one koji ne mogu ili ne žele odvojiti 4 eura za bonus sadržaj, totalno razumljivo. Nastavite uživati u redovnim videima koji budu jači nego ikad. 25. smo izgrmili, 26. budemo duplo oderali. A 27. ide kolab s Mr. Beastom. Zaprati Jožin strani kanal i čujemo se. Pusa bok.